ngathi uMathenolimi ne-ANC vele lonto iyodwa nje vele isimgadlile uZuma ngaphandle kokuthi azakhuluma yabo uma esekhuluma kusenza worse yabo yabona no Mnyeza ukutalapha vele uyatalapha kodwa kunabantu yabona ake sikhulumeni mfowethu Mnyeza kunabantu ongeke kuze kunabantu ongafanele ukuthi ngithi musu ukuluma uphephethe qhubeka ngilalele hayi angilumi ngiphephetha sengisho khona ukuthi egadleni osopolitiki ungizwe ngeke kuze kufane nokaZuma ngoba vele uZuma masikhuluma ngoZuma Mnyeza uZuma umlando wakhe nongizwe ngeke uze ufanise nawabanye osopolitiki ngeke ngoba osopolitiki angizwa ekugcineni kosuku osopolitiki noma beosopolitiki kodwa akabanawo umlando ofanayo naye uZuma nongizwe ungizwe uvuke ngaye lo Zuma elwela uZuma ekhombisa ukuqhakambisa amandla kaZuma whatsoever bahomkhaya wesi yonke lento so like nje ngeke kuze kufane nokomalema ngeke kuze kufane nokudelela Ramaphosa nobantu nosihlezikalalana ngeke kuze kufane ukube bengasuza makungizwe mina ngamdelela uZuma mina ngingedwa ngamdelela uZuma but ungizwe akuzwakali kahle makuthiwa uyo ozodelela uZuma okade sifunza yena zona lokho ezenza iqhawe kodwa yena uZuma kodwa usengazedelela iANC imenze kahle kanjena yazamakhela ngishumuze nezinto engiyamuphakamisa uZuma usayajika sevule hayi kuleyo ukuthi wakhela ubani mfowethu akunasi lokho akunasi isiqiniseko ngeke ngiqamba manje wena na usengazejikela iANC manje vulela inye iqembu ngeke ngiqamba ongema mfethu singangeni kakhulu kwipolitiki uZuma ezokwakhela umuzi yonke into ehhovisi lakhe ngathini istate and wonke umuntu ubabe uvumelene noANC noKhongolose so and ibona abantu bese uZuma upresident wona uANC ehhovisini lakhe abasilethela ireport eParliament ukuthi into enjengeyibaya zayi worth 12 million isibaya sakwaZuma kulo 256 million so lokho akumele singene khona babe semnandi lapho besathandana bezwana namanje futhi basazwana into anenkinga nayo nje uformer president uZuma unenkinga ngoRamaphosa lento kakanenkinga okunenkinga ngoRamaphosa lento ngathini ukhetho lolusiqiniseko futhi uzongibuza sekuseduzane in 2 weeks iyadlula yonke lento le angeke la eSouth Africa size sikwazi ukuba nesolution yezinto masisahlukene nelentozana masisahlukene kanje sisa divided ngalolu hlobo lolu osopolitiki futhi bonke kusukela ANC ushone phansi lezansi oEFF nanani bayasitshengisa ngokusobala ukuthi into ebalekile amaphakethe abo nemndeni wabo phela singakhohlwa ukuthi osopolitiki banama debit orders njengawona wonke umuntu banemonto banemndeni yabo nabayikhulisayo uma ngabe usopolitiki mina kumele wonke umuntu afike akhulume iunity futhi uma ngabe umuntu bengasebenzela usopolitiki ngaba akekho usopolitiki ovula iqembu lakhe ehlula ukulalela umthetho womunye umuntu avela avulela lakhe iqembu ngoba naye umuntu wonke uyibheka kuba kuno Action SA nje wonke amaqembu lawa angonodola ngazi no PA nanani isitshela kabanzi leyo nto le into ebalekile that matters ipower kumuntu ngamunye so ngoba siqiniseke ngakuthuma mina mangikhathalela izinto ngibona ukuthi amandla awasaphelele kahle mfethu ngicela ungenzela lana Mvelase yonke leyo nto leyo but ngeke ngikwazi ukutshela into enemali ukuthi wena hamba uyokwenza leyo nto leyo njengamanje sibheka okhethweni alikho iqembu elibuka lizokwazi ukuthola u50% likwazi ukubusa ngokuyimela lelilodwa kuzokwenzakalani ke mfethu emva kwalapho coalition government isiza bani coalition government ngoba ibudget iyahlehla iyaphambili yemumva iyaphasiswa iyadelethwa uthuthu uyezwa ngelanga kuthiwa itheko liphethwe iANC ngelanga kuthiwa liphethwe iEFF kuyaphikisana ayisiza umuntu leyo nto leyo sisazolwa sazodlana sodwa nje kubangwe lokho nalokho yonke lento leyo yabona nje mfethu angaza sihambe kodwa nje lento lena mina lento eyenzakalayo namaqembu amangaka kuvulwa ukuthi kuyale siba divided more kunasekuqaleni
Kodwa ke nomunye nawe isiqiniseko uma ungasangizwa kahle uvele nami ngizovele ngihambe ngoyivulela wami live ngale ngohlala phansi. Hayi, ngiyokujoyina miyeza ungifuni. Hey, Siyamdinga umuntu ongaba imediator yokuhlanganisa izinhlanga. Uyabona nje lo president okhona lona uCyril wekhala. uCyril noma zikhona izinkinga kubhedile uANC ube incompetent corruption nani kodwa uCyril akaze athandwe as from engenile esikhundleni. Baningi abantu bembiza ngesilwanyana edelelwa ngekhala lakhe akaze azamukela uCyril akaze azathandwe. Beside ukufika ku-COVID ukuboshwa koJacob Zuma ivaccine nani yonke leyo nto leyo besivele nje singamuzwa iningi lethu kwaZulu uCyril. umlando wakhe emnyaza akukuningi umlando wakhe umlando wakhe. Obani abaspread umlando wakhe. Umlando wakhe uyaziwa awudinge ukuspread umuntu uyaziwa. Futhi naye under leadership yakhe vele nje uyikhombisile ngokusobala ukuthi vele umlando lo esasuzwile ngaye ucorrect. Akafune kuvela uRamaphosa ayayiqamba manga akafune kuvela. Ngaze iqambela manga mnewethu cha ngimfunde nami ukuthi angithi uyabona ukuthi nawe futhi deep down you know ukuthi vele kugcina kosuku shit indaba yaRamaphosa vele kodwa siqhubekeni lindani futhi kodwa ngikho against ANC cha ngisho lo ukuthi uRamaphosa cha vela ngimdingi ngiqamba mama Ntambama ngeke kumele ngilungise la siqiniseke language yakhe ayilungile. Funa ngithinta umholo phezulu ngeke kulonga. Ngicela bavale imic angifuni ukulawula abafethu bavala ama mic abafethu ngoba ngifuna ukuqondisa lento kangizwe le. Singabi ne dialogue siphikisana. Wenganza kwethu yabona umuntu odefender iANC mawusa defend iANC namanje ungaphenduka isilima akushuthi hayi awuboni ukuthi uyisilima uyoba isilima koze kobe unomphela mawusa defend iANC yabona indoda edefend ungizwe namhlanje indoda engenawo umgogodla engazazi ukuthi ithini kodwa ngeke usibize ngeyilima mfethu bese uzosithulisa usibize ngeyilima ngeke yona ilunge ilanguage ikalindani yona yithi ayilokhuze hayi ngeke umuntu afike uzosithe sibizwe ngezileto zana ngeyilima bese sithula simbuya sithi ngabe sidefend ungizwe bese sithi sena sizilima hayi uzomphendula antu vale mic ke miyazi ufunda ukuhlonipha vale mic mfowethu sokudede nawe ngizomdedela angibuze lembuzo afuna ungibuza mina ngibuze mfethu bengikutshela ukuthi awukwazi ukufika ukuthi sizilima ngoba ANC siyabheda ngoba sekuphuma uZuma bafowethu welokhuza maneni asitawulekeni lindani mfowethu ilungisa nawe indlela yokukhuluma ukhuluma nabantu la sibeka imbono ngendlela ehlukahlukene ukuthi ubani udefend abantu ubani wenza ini kanjani awunalo odile ungelo ukuthi umgagule uyabonga umbize ngamagama aziswana kulungise lokho kuze kuzozwana into ebalekile nje basikhuluma ukuthi kuzwana hayi ukuthi mhlambe sekuyaliwa akekho umuntu onesinqumo secountry la njengamanje okay mnewethu ake ngiyibeke kanje ngizowahoxisa lawo mazwi kodwa bengingamentionanga igama la muntu bengigeneralize but ke ngizowahoxisa mnewethu ukuze siqhubeke ngoba bengifuna ukungenela indaba kangezu abathi ungizwa kahle kweANC mina ke sengiyanitshela uyadla ungizwe kweANC umyalelo ofika izolo lo abantu ababona ivideo yami kufike umyalelo ukuthi ungizwe ufikile embalula ufike wanika khona uvula imic bafethu abake bawavale kune-echo nje embi hayi nganza kwethu qhubeka omiyeza bawavalile nongema nosikhathi qhubeka ngiyabona kade ihlupho okay kunomyalelo nganza kwethu ufikile kumina from a credible source umbalula ufike wanika kukhona umfana kaANC bayamaza baka ANC ekuthiwa uLindo kuhle equlu ngeke ngisho ukuthi ngimazi kanjani lo mfana kodwa ngimazi kakhulu
lo mfana unikwe u50 bafethu i-echo uNkulunkulu sengajwayele ama live qhubeka mfowethu ngicela utabovu lo akho ngabe uqhubeke hey kuyadela mvala imic lapho Njabula qhubeka mfowethu ulindo kuhle xulu unikwe umbalulu 15 million ukuthi benze le event yase workshop le eyayifuna ukuvala eyayiphikisana neEFF ngoba befuna ukudonsa ama-artist ama-crowd puller yabo so lo mfana ulindo kuhle besenze njani yena anike ungizi u3 million u3 million mawuzo organize i-event ku3 million mawusukhokhele nama-artist kushuthi wena uzosala noshintshi bamkhohlisa ngoshintshi ke lo wazosala nawe kwase kusuka ke manje adeshale ya-counter event ungizwe abantu abangazi ungizwe useke waye enkandla ethi yena usebenzisa igama lamabhinqa njengoba esalisebenzisa namanje wafika enkandla wathi baba Nxamalala mina ngiza namabhinqa yini into onginika yona eyisikhundla kwathiwa ke ngeke ndoda mawuqhamuka kanjalo asikho isikhundla la usungavela uphindele emuva yabona njoba esechapha njena uNxamalala embiza ngobudodovu wekhehla ingoba kahle unale yanto ukuthi akanikwanga isikhundla besifune esebenzisa igama lamabhinqa enkakhe usenika u1.5 million ke manje bafethu khona ukhoshozela nje okubi kubeka lingane siyakulo uzufike nakuphakathi usenikwe u1.5 million ukuthi enze leya event yase workshop le event i-counter ye-event yase Orlando but uyenzele workshop ngoba uyadidisa but ubefuna ukwenza abe u2 ama event unikwe uyena njalo ulindo kuhle xulu imali ethatha kumbalulu so ubeyifuna iveni yegoli wangayithola iveni yegoli into ebuhlungu ngongizwe angizukuya kulento kaMasaphothana ngani because izoba i-dialogue ende lento kaMasaphothana phakathi kwakhe noNxamalala into ebuhlungu ngizwe usebenzisa kakhulu igama lamabhinqa bese efuna ukwenza izinto ezwrong ngoba yena ethi usebenzisa isisu sakhe yabo bese ezophikisana afuna ukushaya amaqembu a-retaliate enze zonke lezi zinto azenzayo ileyo ke esikhala ngayo ukuthi ungizwe kahle owasekhaya so ungizwe uyadinga ukuthi abizwe adiscipline uthi ayindoda lento yenzayo ayikho right wena mawusuzogijimisa isisu sakho usigijimise egameni lamabhinqa akukho right ngoba wena futhi usilethela kahle abantu bakagogo yabo laba esisiyababale Nozuma nje usebenzisa amakhosi. Kancane lokhuza. Kancane wangema kancane mfowethu kancane. Akaqedwe mfowethu mase sidedela lokhuza umavava lapha. Phezulu. Ya ngenzela ukuthi yabo. Ya. Yabona njengamanje bafethu abantu into ekufanele bayi-understand ukuthi sonke sisuka kagogo. Njengoba sisuka kagogo siya ngapha ngoba sifuna i-change le esingayiboni kagogo. Uma sekukhona umuntu retaliate ngoba yena uzamile ukuza ngapha ka-MK wayesefika kwathiwa uma uza ngale ngqondo yokuthi uzofuna izikhundla phindele emuva useyasuka yena uzosebenzisa amabhinqa ukuthi accounteract ama-event e-MK noma we-EFF akumnandi lokho welindani kancane womnyaza awumphendule emva kamavava ayasiza umavava uthini masiyambhendula emva lokho masengena uKing Zoso ngenzela ukuthi yabo bengifuna ukuqondisa leyo ukuthi ngoba sila ku live sinezitori ezizaziyo ngoba labantu okukhulunywa ngabo abanye bethu bayaxhumana nabo direct nezinto eziphathekayo
ukuthi kwenzakale nokuyiphutha nongesilona iphutha sikulalele nje kuphela nokuthi kwenzakale kanjani but kumuntu umbono wakhe ngibonga. Yeah. Okay. Mboma. Sanibonani bobhuti. Baba njani? Yebo. Niyaphila? Yazi Siyaphila. Ngiyajabula maniphila. yeah. Okungiphatha kabi nje ukuthi okuningi kade ngikuhlalela life wakho ngesikhathi ovule ngaso. Yeah. Okuningi engikuzwa nikukhuluma. Hayi ngizwa nikhohlisana ndifend into zenu. Kodwa anisicabange lithina ke. Yeah. Net I think ushayo network. Bengiphazanyiswa yikhona. Oh, position. All right. Yeah. Bengiphazanyiswa ucingo. Okay, I was Kodwa mhlambe bafowethu ngoba indaba ingomkhaya wami. Hey nasuke namncoma. Kuyinoma yini eyenzakalayo. Mina ngixeka nina. Nami kangishiyi ngaphandle. Nami ngiyayigxeka futhi. Okubike kunakho konke. Abantu bahlukumezekile umhlaba wonke. Akufanele mhlambe mina njengomavava bese ngibona ukuthi ngizoba isolution yokuthi afuna ngidrive abantu ukuthi isixazululo sizoba kuphi. Yonke nje lento eyenzakalayo bafowethu nombani ifuna ayibuza umbuzo futhi ifuna ayisola ukuthi ngoba abantu behlukumezeke kangaka akekho onjani umuntu ongakusaba ukuthi ngathi mangikhuluma into ngikhulume kubantu ngempela abahlukumezeke lokho ku-serious bathatha isinqumo sokuthi bangibulale usala umndeni wami uney'nkinga zokuthi ngafa kuyipolitiki engekho engingayazi ngoba akekho umuntu ongasithikitha ngiyazi ipolitiki. Kodwa sengizwakala ngihamba phambili ngikhuluma ngepolitiki. Abantu yini abantu mabencoma izinto ezenziwa ungizwe kungabi yibona benza lezi zinto ungizwe bayeke ukuthumela ungizwe ukubhebhethekisa ungizwe ukuthi akenze izinto ezirong. Mina nginandaba nokuthi ungizwe uyiphi inhlangano. Anginandaba futhi nokuthi usupporta iphi inhlangano. Kodwa nginendaba nokuthi isiphuma phi lenhlangano esebonto ifuna isupport yena. Phekwe inkinga engaka zezwe lonke isiphuma phi lenhlangano ayibona ukuthi yena iright kakhulu ukuthi ingamsiza yena. Mayizosiza yena uyakucabanga yini ukuthi bangakanani abantu abangasizakali. Yini nje angafani nabo bonke abantu akabuke elitime mina ngilento ukuthi ngiyovota ngiyosupport oyewina. Ungabi uyena ohamba phambili ekuthenini yonke into eyenzakalayo kuthiwa kulindi ungizwe bese ke kuthuthuze thina ke ngoba nakho savuma ukuthi singamabhinqa. Iyafana lento yenziwa ungizwe nomuntu owenza into ngoba ethi mina ngiyinduna noma mina ngiyinkosi enza izinto ezirong ngoba ethemba ukuthi abantu bazolandela leyo nto ngokuhlonipha ukuthi uyini ngokuthi yena uyini. Uyabona nje bafowethu mina ungizwe kade sise-workshop lo mcimbi obusa-workshop. Yeah. Ngamtshela ekhuluma indaba yemicimbana kule weekend. Ngathi uyazi mkhaya inkinga la ikhona. Ngibona umuntu kubantu ophazamisa ukuthi abantu yini abayifisayo. Wena ufisa abantu bafisa into efiso uwe. Efiso uwe yeah. La kunabantu kusaqhubeka imikhankaso. Wena mafuna ukucaca ukuthi uyacampaigna. Uqonde nje ukuthi hayi ungizwe uyacampaigna. Kodwa kungabi ukuthi ungizwa kathithisa abantu abacampaignayo bese ngathi uyacampaigna kodwa engakuvezi ukuthi uyacampaigna. Ngoba yebo. Uzoyithalela ukuthi mhlambe thina njengabantu bangakini kusasa bese kuthiwa sadayisa ngawe kubantu. Ekubeni wena oyidayisayo kubantu ngezinto ezirong. Asikabikho nje isidingo sokuthi ungathi ungavela uqhamuke nje uthi wena ubiza abantu ngoba abantu abakho. Ekubeni siyazi ukuthi siqiniseka ngeke uqhamuke wena sekuthiwa uyohlanganisa abantu endaweni ethile. Sikwazi siqiniseka ukuthi into eziningi uhlezi usho ukuthi hayi unenkinga la nala. Seyiphele phi lezo nkinga okade uhlezi uba nazo. Usuzokwazi ukuthi uhlanganisa abantu futhi abadinga ukukhokhelwa. Uhlanganisa abantu abazofuna itransport ukusuka lapho beze kuwena. Into ebuhlungu kunakho konke azodlula ama-election
ungizwe uzobe senukela bonke labantu abathi uright kubona. And into ebuhlungu kakhulu umndeni wakhe uyobe sekumthwalo wehlobo zakhe bonke abantu bobe sebegoqa izandla. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi kwasanayo lento ayigijimisayo wazi kahle kamhlophe ukuthi iyamsebenzisa and ayimfuni ngoba kwasana yabona nje ngeke izimthandeni silo umuntu. Ilapho afike bebuhlungu khona ngoba mina ngishilo ngathi ngiqala live ngishilo ngathi mina ungizwe ngamdabukela. Mina nje afowethu angiyazi politics kodwa ungizwe ngamdabukela ngesinqumo sithathile ngoba nginesiqiniseko sokuthi ANC ayimfuni kodwa iyamsebenzisa ngaleso sikhathi. Mina angifuni mina ukumention ukuthi ini mina ngiyaphika kodwa ukuthi niyamdabukela siqiniseko ngoba yonke into eyukuphethe enze ungizwe inini enivulo life ni support nijikisa imqondo kwabaningi abantu namanje sikulindele ukuthi nibavulo life nisitshele ukuthi ungizwe uphetha kuphi nakuphi akusu ukuphetha kangizwe nokuphetha kamavava akusuvezwa ngoba kuukuthi namhlanje kubonakala ukuthi hayi umavava uphethe vele kumuntu ozwana nami funa simdefend akuqonde ngeke mboma akwazi ukuqoqeka ngeke omboma yabona ungizwe ngaphumela obala esanda kuyiqala lento futhi nawe uyazi ngaze ngenza ipersonal call sahlangana ngamtshela ukuthi ngizwe mina ngikuthanda la kuyamabhinqa ngoba ngiyazi ukuthi uyazi ngayo kodwa kuleyo politics cha mina kuleyo politics angihambisani nawe ngaze ngayenza nevideo khona la TikTok ngasho ngathi mina kuyipolitiki ungizwe angimseki ayikho into yabona ipolitiki nje wangisasemfishane kangaka angikwazi ukuqala ipolitiki sengimngaka ipolitiki angikwazi ukuyiqala sengimngaka sengikhule enough ekuthenini sengingakwazi ukunderstand indaba zepolitiki ukuthi isebenza kanjani ungizwe bese mdala kabe ebhizi eqala ipolitiki usempunga manje ungizwe mdala kabe akwazi ngaqala ipolitiki akayazi le nto ayenzayo esikhakhane bhuti yami yes kokunye ngiyazi ukuthi sibuye sitrabhane-ke siphinde sibuyisane kube nje kodwa-ke ila mina la engikhathaza khona ungizwe uye kwesonke lesi sikhathi lesi eyenza le mgilingane yakhe ingakabikho isitokufela esikhona njengamanje wayekela ungizwe wachanasa isitokufela usho ini hayi kulungile acela ukuqoqisa igama lelo kufanele ngoba kungabi nina kupheleni kwasifuna niqondisa abantu nina ningaqondi ngiyaxolisa ngixolise lapho uyekela ungizwe esaphuma esandleni usekhona kungakabikho iqembu lefike ngomhla ka16 kuDisemba ungizwe wagijima phezulu ekhanda labaholi sekhona even nanomntwana kaphinda angena engazi nokuthi ubani wabiza lapha uNdunankulu angaze mbiza ngasilwane sini lapha ukuthi angazi uyini nenoni even no president uRamaphosa lo sekhona sekungani manje uma sekumele sekukhathazeka abantu abathile ungizwe mayesegijima no-ANC esemnandi ngale kade bathuka sekumele manje kuzwele khona kunyakaza wonke umuntu ungizwa ngathi bekuthiwa uhlanya la wona wonke umuntu uma ngabe sebemsebenzisa-ke fine siyavuma yini manje bese kugijima abantu abathile abantu ababodwa ngoba yabona kulamalanga kwehlile even content adinoma yokuthi inkatha disendise inhlambene nanani kwehlile yonke lento lenokukhulunywa ngayo indaba ifocus lishiftile nje ingapha kungizwe no-ANC kungani kanti kube kanjalo manje kade iyekelwa yonke lento lena kade izenzakalela enza umathanda enconywa yonke kuthiwa muhle ethuka ANC ethuka lokhu nalokhu ayithuka enkatheni eshayo Julius naku kade enza lento lena nje EFF lapha nephazamisa EFF inomcimbi ngathi mangikhuza le nto leya kwathiwa ngi-EFF namhlanje ungizowenza umcimbi with the same date sekukhalwa manje abantu bakhaliswa kwama-ambulance nona ambulance ikhala ibheke phambili bakhaliswa kwama-alarm Miyeza ilula impendulo yalapho umuntu othintekayo ilo owakini uma beshaya umfana ngaphandle awuthinte ngendlela efanayo noma sebezoshaya umfana wakini so ukuthi kushaya umfana wakuphi ubona ngabantu ukuthi ibapha abasukumayo beye lapho so manje ke ngoba wafika wagxoba iEFF
sahamba sponsor shuthi EFF abafana ke sponsor ngabeka kanjalo but manje masezoxoxa kuthele abathinteka nakuZuma hayi ukuthi wayenconywa wonke umuntu mayexhoba abakwabani usuke kuyileso sikhathi leso ukuthi hayi cha abakabani bayakhala manje sekukhala abakwaZuma kodwa khala abantu basazokhala ungenelela nje basazoxhoba abantu ngicela ungenelela nje mhlambe nami ukuphendula umyeza mhlambe miyeza mfethu into esuke iyona la kungizwe ilento yokungahloniphi ukuthi uqale wachapha ikhehla walibiza ngomdodovu wayesekhombisa ukuthi usevela ukuphi yabona mfethu le information izifika kumina nje ukuthi ungizwe uyitholaphi le mali njengoba umavavesho phezulu ukuthi awukwazi ungaqasha abantu abangaka uwazi ukuthi vele kahle emalini uyashota iproblem kangizwe nje asuke wayenza ukuthi usuke wakhuluma kabi ngekhehla walichapha wakhombisa ungalihloniphi kanti leli khehla kuyena belifana nobaba yabona nje bekade ngikhuluma nomzala kangizwe ethi ngihlezi ngimkhuza umzala wami ngimtshela ukuthi lento yenzayo ayifuneki le musu kuba yixoki yabona manje usube yixoki kumuntu uthi unqamalala ubemsiza ngisho ungizwe esesokhozini behind the scenes emdefender azi ukuthi umdefender ngayiphi indlela namhlanje uyena osemjikela unqamalala uzomchapha ngamagama athizeni uyasuka lapho useyongena kagogo uyothatha amasenti ukuthi aphikisane nento ezosiza abantu abamnyama ileyo nje inkinga la ikhona welindani bengithi ulokhuzana usikhana uzophendula lapha iphutha la ngizwe lona liphi ukuthatha imali ku-ANC enza umcimbi noma ukuthi athi umuntu omdala ona 82 plus years umdodovu hayi mina ngicela ukungena lapho omyeza mina angisho ukuthi ungizwe wrong ukuthi athatha imali la athola khona imali la kufike kube wrong khona ukuthi athatha imali ayithathele ukusetshenziswa ukushaya abantu bakubo ngo uyabona ukube ngisho ubengawenza noma yinini umcimbi ngicela nombani bafowethu make kwathiwa kuba khona inguquko njoba kuyiwa kuma election ngifuna oyoba khona imicimbi kangizwe iqhubeka le micimbi ungizwa nayo yeah buze ke sibone ukuthi cha besidlala ngayo impela ungizwe akasetshenziswa kusho ukuthi into yakhe le naye uzakhela yena ama proposal akwazi ukufandwa la afandwa khona kodwa makungenzekanga emva kwama election ifuku bene inguquko sesiyobe sesibona ke lapho ukuthi hayi shuthi lokho esikubonayo nesikuzwayo kuyikhona mina ngikhala ngento eyodwa nje bafowethu angikwazi mina ukusuka la usuku umuntu wakithi ethi yo campaign eMpumalanga usuke mina la ngiyokwenza into yosabotage ukuthi umuntu wakithi uyo campaign eMpumalanga ekubeni ngithi kodwa ngiyathemba ukuthi mhlawumbe umuntu wakithi mayo campaign eMpumalanga khona azobuya nakho mhlawumbe kuzosiza mina nokuzosiza abanye abantu bese kuba khona umuntu othi ukushayela ihlombe lokuthi hayi no ubani uright ngoba zingaki into yini njengaqala ngaye Northwest noma ayeko noma ikuphi kwenye indawo yini angakwenzanga kwi weekend elandelayo noma kulesuka kuyona nanomboma abantu kunento abangayinaki ipolitiki bafotha ingozi azelikhuluma neqiniso ipolitiki ingozi nyaza lento isanda kwenzeka ungeze usukile wagejana neFF wathi wenza live kwangena abantu laphana ngenhlanhla ke mhlambe babengaphethe ikhala eziyingozi yabo bagcina bengakwazanga ukumlimaza kodwa kwacaca yabona ukuthi ungizwe banakho ukumsebenzisa kodwa futhi kumsebenziseni kwakhe ukuze ubone ngempela ukuthi abanandaba naye abakwazi ukumprotecta ukuthi agcine ngosuku ungizwe mehamba uyihambela nawe uyihambela nami uyihambela nabantu nje emva kwalokho makukhona into ofuna odecide ukuthi ungayenza ngizwe ungayenza anytime bafowethu yabona izinto ezifana lezi mnyaza asikhulunyiswa ukuthi mhlawumbe wanakho sinama mina kwipolitiki mfowethu angazi into futhi anginamsebenzi engisho ukuthi le yanto ngizwa akabona ukuthi abanandaba naye akanayo even nane-security engakwazi ukuthi imvikele kwasho akanayo loo nto leyo mase kuthiwa nje kusasa naku njengoba kumcimbi wakhe uqhamuka abantu bagasela ngebhamu uzovikela ubani ungizwe
lo obhizi belokhu bemfufuthekisa behamba bemehlisa bemenyusa lapha emapakini uzovikela obani Osiqiniseko ezinye Mnyeza ipolitiki mfowethu ingozi uyayazi nawe asikhulumi ngenganekwane noma kwasuka ipolitiki uyayazi ukuthi ihamba kanjani ibhizinisi uselapho nje siqiniseko la kuthina sonke njoba sila asizazi indlama ukuthi zaqala kanjani sikiyeke lokuthi siyazi ukuthi makuzoba nama election kuke kuthiwe sekudutshula umuntu nani asizazi indlama ukuthi zaqala kanjani asizazi futhi ukuthi zaqala ngobani mhlawumbe kithina khona abakufisa ukuthi hayi ngiyalifisa udlame ke ngilubone ngithi into lona ngezandla ngoba ngangekho khona kuthina bathi mina ngulifisa udlame ngoba lwa destroya imndeni ethile noma la destroy ihlobo zami noma la destroy ikithi mina nje ayikho into engiyaziyo ngodlame kodwa ngilufisi ngoba ngiyazi ukuthi ma sekukhulunywa ngento ezolimaza abantu akucini kuyidraw ngifisi ukuthi kube khona umuntu engamaziyo owumhlabelo odlame noma kuthiwa lusuke ngayo odlame ngoba ngempela le nto yenziwa ngizwa bafethu ingozi singakhohlisana ukukhohlisana ingozi le nto ngiyanitshela ke yabona akubona umtsizo lo benziwa ungizwa ukuriska nje okukhulu kabi umtsizwa akukhona ukuhamba udlova nje mawinsizwa uyazama ukuthi uqonda uhleleke umuntu ungahamba uyifaka nje ngobuso ngoba uzozuthola umuntu ozokugqilaza ayifuneki ipolitiki bafethu ingozi singakhuluma nje but ipolitiki ingozi umuntu kwipolitiki uma sebe decide ukuthi usiqiniseko uyaphazamisa sebe decide ayikho into ongayenza baningi bahamba kanjalo bonke qiniseko ngathi kusaginqa oZuma besashayiswa ngeemoto uzokutshela ukuthi bese kusashayiswa oZuma ngeemoto uZuma umuntu omngaka usaqhamuka esuswa ngeemoto ucawa ukuthi ungizwe beyini kwahleni bafuna umuntu masemthanda sikhuluma into okuyiyona yona ukuze ezolitya ngendlela okuyiyona thatha isinqumo okuyisona le nto yenziwa ngizwe ubuhlathe and uriska impilo yakhe uriska ngoba uriska ngabantu abangenandaba naye iANC mfowethu ngiyakuphinda lokho iANC as much as akunankinga neANC kodwa ekugcineni kosuku ayinandaba nongizwe lokho ngiyakwazi David ayinandaba naye Esiqiniseko ngicela ukubuza nje uMyeza sorry Myeza mfowethu weMyeza nginikwe u15 million ngiyasuka wena ngizokunika u3 million ngikuthatha isokwano wena ngikunika ushintshi kodwa ngibe nginika u15 million ukuthi wena kufanele usebenzise but mina ngizogodla u12 million ngizokunika u3 million wena ngikubuka isokwano wena ngicela ungiphendule nje lapho angiqale la ngosiqiniseko kulento eyishoyo ngizoyiphendula into eshiwo ubhuti kungani ama-threat noma ubungozi bepolitiki buqina kangaka ngoba nakho ungizwe esekhombe ubaba uNxamalala ngomuno ngoba ungizwe akudala aqala ukuthuka abantu inkathi ineyinhlamba ekangizwe ezingaka omeya benkatha even undunankulu khona uneyinhlamba namagama ungizwe emlingisela akungaka yini manje bese kuba ingozi kangaka uyazi ukuthi umuntu uma campaign umuntu njengongizwe akhuluma ukuthi anenzi lutho endaweni ukuthi buka ukuthi unjani ethi nunu lapho umathe yangazi yazama kanjani uthini umuntu ekanjalo emphakathini yebo ke leyo nto leyibingalungile yini manje sekube ingozi kangaka ungizwe impilo yakhe sengcupheni kangaka ngoba nakho sekukhona iMK neqembe lisha angisho ukuthi ungizwe kulento akasuke eyenza iright kuhlaleleni ukuthi belinganyakazi izwe lingazamazami kangaka manje omnyazi asibukeni after ukhathi impendulo zoyithola after ukhathi ngicela ukungena la kancane kuMyeza wesiqiniseko cha weMyeza yebo bhuti mhlambe ngenzeka kube mina ngene ku live o wrong noma ukukhulunywa khona enye into kanti mina ngicabanga enye into noma ngibone ngathi kuyenye into ungizwa kukho la esekuthiwa uyi-threat khona ngowami ukubuka ukube phela khona umuntu oserious ngongizwe ngabe kade bembulela ungizwe makukhulunywa ngento yokubulala umuntu ungizwe ngabe useyibulewe kodwa abantu ngoba bonke abantu kuyacaca la eSouth Africa ukuthi banayo lento yokuthi ekugcineni ipolitiki le kuzokhulunywa kudlulwe funa sisale singabantu siphila kodwa sikwazi phela ukuthi singayisho into wrong masiyibona futhi akusho ukuthi masiyisho into wrong ukuthi isuke izoshintsha
kodwa funa siyiphefumule ukuthi le kodwa siyakhala kuyona siyibona ukuthi izosisiza noma izosisebenzela ngalokho akusho naye kungizwe mayesuke kukhona abaholi asuke ekhuluma nabo noma ekhuluma ngabo engiyangisho mina ngithi kubi ngoba usukene bese sebenzisa inhlamba kungcono ubusuke egxeka kuphela manje yabona umuntu ethi ecomplaina ngomuntu bese yamthuka ekubeni uthi umuntu ongeyona ingane akufani manje ke akukho ke lekuthiwa khona kuzoqala nini ukuthi abantu bacikeke ukuthi ungizwe usho njalo mhlambe noma ngabe ubengafikanga ekuthenini khona umuntu omdala onjengozuma mhlambe naye asekhuluma amagama angemahle mhlambe ukuba ukhulume kuwe mhlambe bekuzoshaya isikhathi sokuthi kube khona abantu abadinwayo noma komunye umuntu akukho lekuthiwa khona umuntu hayi kuzoqala la ukudinwa noma kuzogcina la ukudinwa into ngoba ngibekile ukuthi imizi ayifani osukuyidelela khona ke le ngoma ethu ungayidelela yonke iminye imizi kodwa hayi wakithi ubona ama sekuthinteka abafana bakulowo muzi ukuthi abafana bakulo muzi lo mangibathintile bathatha isponsor abafana bakulo muzi bathatha ini abarespond ngendlela efanayo abantu so kungaxaka ukuthi yini sekukhuluma abantu abaningi kusho ukuthi kunabafana abaningi kulowo muzi loyo ngonjalo umyeza nje akaphendula umbuzo wami lo engimbuze wona ngoba ngicela ukuvalelisa abafowethu phela ngipheze ngihleli nani nina nisebenzi mina ngiyasebenza Babayini Butheni umbuzo wakho Lindani? Umbuzo wami ukuthi uma Myeza nginikwe u15 million kuthiwa senze into ethileni bese mina ngiyugodla u12 million ngikunika u3 million ngikuthathisa okwani lapho. Okay, engakaphendula Myeza. Yazi inkulumo yakho imnandi kodwa ishoda ngento eyodwa ubufakazi. Yeah. So yabona mfethu uyabona nje mfethu lezi imali oyibalayo uyayifanela nomuntu osadvertisela uforex yabo imali nje ezizwa awuzisho kodwa manje yabona nje ayinzima yazi uthi indaba siqiniseko ubufakazi obunye ngeke ngikwazi ukukhipha ngoba kahle information eqhamukayo njengoba iqhamuka amona abafethu bulethe mawuthi uyasaba ukuletha mawuthi uyasaba uveza bulethe sikubone mfethu hayi manje yabona uqinisile lokhu uzubright ngempela yabo lokhu ukhuluma o15 million ayi no asiyeke ikhona imali ayisithi imali singaloku sigagula sithi hayi 15 million but okay imangenzi example ke mhlambe ngemali encane nginikwe u50 rand bubufakazi ba50 rand yabona Lindani umnandi yabo umuntu ozothi hayi ungizwe mhlambe uyabona ukhokhelo siyabona ukuthi hayi ngathi ANC imfaka imali lokhuzaneni yabona kanjalo yabona lo gama lelo ungcono umuntu onjalo ungcono umuntu onjalo hayi umuntu ozoqhamuka segagula iprice manje hayi yabo manje masekuthona hayi Siqiniseke musukuya kwiprice ima kancane imashedo khona nje into ebengifuna ukuyiphendula kulento ezabe sengiyavala wesiqiniseko bengifuna ukuya kulento le aduyisho ukuthi iANC ayinendaba nongizwi lapho la bengifuna ukuya khona so bengidinga ianswer but ke mawukuthi usuyibeka kanjalo asiyeke ngoba mina bengifuna ukubuza ukuthi umuntu usuke ekuthathisa okwani ukuze ngiqinisekise kulento eshoyo ukuthi uthi njengoba usho na ukuthi iANC ayinendaba nongizwe yikho bengibuza lo mbuzo lokho kodwa ungakusho ngaphandle kokubuza uyazi Lindani ukuze uzoba indoda mina ngifuna ube indoda yazi nawo ngeindoda mfethu ngiyindoda ngifuna ube yona ngendlela ehlukileke manje ngiya-upgrade indoda ba yabona mawumfana wenza kanje ungajikizisa umsila ngento eshiwo omunye umuntu kwazi ukumela into yakho ungakheli inkulumo phekwe into ekhulunywa omunye umuntu ngoba izokudida inkulumo zabantu izokudida ingakho mina mfowethu mangiveza yabona mase kuthiwa ngiya kumnyeza yothi ukuthi ngakheli inkulumo phekwe inkulumo yamnyeza izongishiya ngoba umnyeza unolwazi oluhlukile kunalo lenginalo yabo khona luzohlukana khona so kungcono ukuthi mina ngizakhele yami uma ngizoyiqala ngikwazi ukuyiphetha